بسم الله الرحمن الرحيم. صحابة عروين لادو أي العمل أحب إلى الله ko golle honde ɓurani Allah lando wawɗo miɗo faala andude ɗen golle mi waɗa ɗen golle mi duumo e ɗen golle mi jokka ɗen golle ɓe makanimo peeji tati. As-salatu ala waqtiha ko ya tottu julde nden e sa'i mayre on, sa'i ka Allah lando wawɗo on heppi ɗon, wona ka hindi hettiɗa ɗon tawa a mapaki amara golle juula o kone Allah lamɗo wawɗo on heppi ɗon. As-salatu ala waqtiha. Qultu summa ay, mi gonno hikki ɗon ɓe maaki ko birrul walidayni, ko ɗiggalngol mawɓe muɗum ɓen, ɗofto mawɓe muɗum ɓen. Qultu summa ay, mi gonno hikki ɗon kadi ɓe maaki ko aljihadu fi sabilillahi, ko waɗugol hare fi Allah lamɗo wawɗo on. Ha musidɗo an tedduɗo, toppitoɗi waktuji Allah subhanahu wa ta'ala e sa'i majji on, andita joma dalika deftere makko teddunde inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Julde nden laatike hoore yimɓe gonɗinɓe ɓen ko farlande eɓɓande waktuji heppaɗi. Andita si a darke yeeso Allah ñande janngo yawmal qiyama, ko wattoma landade, ko wattoma ñaawde ko honɗum ko nde julde ɗon. Si nde moƴƴi a malama a daɗi, si nde boni on tigi haray o hayri o naji. Allah subhanahu wa ta'ala wallu en toppitore nde ɗo julde, ɗigganen mawɓe meɗen ɓen. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.